Muraho Uburusiya bukomeye bingana iki ku buryo amahanga yose yikusanyiriza hamwe muri koperative yitwa OTAN n'abambari bayo hirya no hino mu nguni zose z'isi bakaburundumuriraho umujinya w'ibihano ku buryo ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza, Australia, Ubuyapani na Canada kongeraho ubumwe bw'Uburayi byonyine bimaze gufatira ibihano birenga 16,500 Uburusiya mu bugome n'umujinya w'umurandura nzuzi nka kumwe rwabugira imwene rwogerana muroro nkwere yarundumuriye imvura y'ibihano bigambiriye kurimbura bimbirima n'amatovu. Nyamara ko kugambirira kurimbuza Uburusiya ibihano nta na kimwe byabugize kuko bwakomeje guhagarara bwemye aho kugira ngo ubukungu bwabwo bugwe ahubwo bukomeza kuzamuka nkaho nta cyabaye ku buryo n'abanzi babo badatinya kwemeza ko Uburusiya bwateye imbere cyane kurushana mbere yo gushyirirwaho ibihano. Colonel Douglas Abbott McGregor yabaye umusirikare ukomeye mu ngabo za Amerika, yabaye umujyanama wihariye wa Minisitiri w'Ingabo, yanayoboye ishami ryose ryo gutoza abasirikare bakomeye muri US Military Academy. Ni nawe wanditse igitabo kigezweho mu by'intambara muri iyi si ya none cyitwa Margin of Victory: 5 Battles That Can Change the Face of Modern War. Yemeza ko kuri ubu Uburusiya ari bwo bukomeye kurusha mbere. Ati uyu munsi Uburusiya burakomeye cyane ku buryo naguhamiriza ko mu bijyanye n'ubukungu Uburusiya bukomeye cyane kurusha uko bwari bumeze mbere y'uko iriya ntambara itangira. Ahubwo ibihano twabashyiriyeho byarabafashije bikomeye, nta nubwo bagikeneye kuba muri za systeme zacu z'ubucuruzi. Dore ibikomoka kuri peteroli byabo byose, amabuye y'agaciro, ibikomoka ku buhinzi n'ibindi byinshi baracyabyinjiza mu Burayi bakabigeza n'ahandi hose bashaka ku isi kandi ku giciro kiri hejuru. Ubu rero ingano y'amafaranga iva mu burengerazuba yisuka mu Burusiya yariyongereye cyane. Ibyo byose avuga ntabeshya kuko n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyemeza ko Uburusiya buri gutumbagira ku muvuduko wa 3.1% mu bukungu mu gihe ibindi bihugu bikomeye biri gukambakamba muri 2%. Ubwo rero uko byagenda kose hari ibanga rikomeye rinasumbye cyane uko Colonel Douglas Abbott McGregor amaze kubitubwira. Niki gituma Uburusiya bukomera ntibujegajezwe n'inkubi zose zisanzwe zizwe mu bukungu ko zitejwe ikindi gihugu cyose cyahita kirambarara ku butaka. Muri iki kiganiro turashingira ku bushakashatsi maze tumenye igituma ibyo byose biba. Wigeze umenya ukuntu Uburusiya bwivumburiye imari ya trillion 35 z'amadolari muri North na South Pole mu masimbi n'ubutita? Amafufu n'amafaranga bibafubike, ahasigaye tubifafanure tumenye imitungo kamere, igisirikare, ubutaka n'ibindi bituma iki gihugu cy'Uburusiya kiburutugu rukura rugasumba ijosi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyihabara upigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Ubundi yubajije umuyobozi w'Abarusiya bwana Vladimir Putin uti niki gituma igihugu cyanyu gikomera ku buryo amahanga yose abatinya?
ahita akubwira ati dufite intwaro kandi ibi barabizi neza. Nongere mbisubiremo nk'uko nabivuze, dufite intwaro kandi nzasekurira ibipimo byinshi ku butaka bwabo. Izo ntwaro avuga ntugire ngo nutu twa Kalashnikov, VSS Vintolez na PP-19 Bizone n'ubundi Abarusiya bihari ijambo banga ryo kuzicuruza. Oya, arasobanura za ntwaro utunga wavuga bakakubwira bati twabumvise mutware. Yenda ibyo twe kubiheraho kuko kuba Abarusiya batunze ibitwaro kirimbuzi byinshi kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi n'ubumenyi rusange kuri mwese. Ahubwo icyo buri wese wenda ashobora kuba atazi nuko mu buhangange bwose Uburusiya burishisha ibindi bihugu byose, nuko bwo atari igihugu ahubwo n'isi yose mu bijyanye n'ingano yacyo ku buryo gikora hariho hose watekereza naho utatekereza. Uburusiya ni igihugu kinini, kikaba kinini cyane ku buryo perezida w'Uburusiya umuzanye mu Rwanda ashobora kugusobanura ko uwari umudugudu atari agasuzuguro ahubwo ari mukuri, kuko yaba rugereranya n'igihugu ategeka. Kuva mu Burayi bwo hagati ukagera mu majyepfo y'isi no mu majyaruguru y'isi ukagoronzora, Uburusiya bugera no mu burengerazuba bw'isi bunyuze mu nyanja Pacifique, ku buryo umuntu uzi neza ubumenyi bw'isi ntabura kwemeza ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kugera ku nyanja zose budakandagiye ku butaka. Ibi ni byo cyane rwose, kuko uramutse ubaza ubutaka bwose bw'isi usanga 1/8 cyabwo ari ubutaka Vladimir Putin ategeka. Kuva Kaliningrad mu burengerazuba bw'isi kwambukiranya inyanja ya Baltique, guhinguka mu burasirazuba bw'isi mu birwa bya Diomede bifata no kuri Alaska, igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100,000. Iki kikaba ari cyo gihugu kinini cya mbere ku isi ku buryo kikubye hafi kabiri igihugu cya Canada kigikurikira. Ushaka kumenya ubuhangange bw'Uburusiya n'ukuntu ingano yabwo igishyira mu nguni z'isi, watangirira mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Uburusiya mu bice bya Sevastopol na Crimea ikora ku nyanja y'umukara. Tayari Uburusiya buhita buhana imbibi na Istanbul, umurwa mukuru wa Turkiya. Ibyo bigatuma Uburusiya buhana imbibi n'ibihugu nka Moldova, Romania na Bulgaria. Si ibyo gusa kandi, kuko umuhora wa Istanbul uramanuka ukagera i Athene mu Bugereki, ari nako buhinguka ku nyanja ya Mediterane ifata ku bihugu bya Afurika nka Misiri, Libya, Tunisia na Algeria. Aho rero ubutarasobanura neza ahantu hose Uburusiya bushobora kurambura ukuboko bukageza. Iyo uhereye mu gihugu cya Turkiya, Uburusiya buhita buhatangirira bukagana mu burasirazuba mu gihugu cya Georgia na Kazakhstan, ugakomeza ukiri ku rubibi rwo mu majyepfo y'Uburusiya ugahinguka mu gihugu cya Mongolia. Ndetse buri Uburusiya buhana imbibi nini cyane n'igihugu cy'Ubushinwa bacuditse mu rukundo rutera ishyari no kuraguza ikizabica kubo mu burengerazuba. Niko bimeze, Uburusiya buhana imbibi n'Ubushinwa kuva ku gace ka Zabaikalisk gukomeza Kailatsui ukagera Donji Pagoda. Aho niho Ubushinwa bugarukira, ariko Uburusiya burakomeza bukagera mu majyepfo y'uburasirazuba bw'isi ku mugezi wa Tumen. Aha rero buhita buhana imbibi n'igice cya Tumanganga ku butaka bwa Korea ya Ruguru. Iyo nayo ikaba inshuti Uburusiya burya ikumva bwanataka nabwo Korea ya Ruguru iti komera komera, uwo ninde ukwendereje ngo nze tumurimburire hamwe di. Ni nako kandi bukora bukanahana imbibi n'inyanja yitwa inyanja y'Abayapani. Ako kanya Uburusiya bugakora ku gihugu cy'Ubuyapani, Korea y'Epfo, ku buryo nakomeje kumanuka aho itugera mu bihugu bya Indonesia, Papua New Guinea n'umugabane wa Australia. Aha kandi ubunakora ku nyanja y'Abahinde yakwambutse kugeza ku bihugu bya Afurika nka Mozambique, Somalia, Kenya na Tanzania n'imbibi n'u Rwanda. Uru rwabyaye Papa Dicastes nanjye. Ibisamaka bya nkuru niko ibintu byifashe n'ukuri kwabyo, uretse yenda ubumenyi buke bwacu bwo kutabimenya. Kutamenya ubumenyi bw'isi nyine ntawe twabihora, ariko kubashishikariza kubumenya nacyo ni ikindi twibandaho. Ahubwo Uburusiya buragenda bukazenguruka mu nyanja ya Pacifique uhereye mu majyaruguru n'uburasirazuba bw'isi bukagera ku mwaro w'inkombe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sino guhuzwa n'iyi nyanja isa n'izenguruka isi kuko bafite n'ubutaka buturanye imbona nkubone. Iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya tuvuga bireba na y'ingwe bituranye binyuze mu kirwa cya Diomede. Abarusiya bakacyita Godzev. Iki kirwa gituranye neza n'ikirwa cy'Abanyamerika cyitwa Yesterday Island. Iki kikaba igice cy'ubutaka bwa Alaska, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubipimye kuva ku kirwa cya Godzev cy'Abarusiya kugera Yesterday Island ikunda kwitwa Little Diomede, wasanga ari urugendo rwo kuva muri gare ya Nyabugogo ugera ku Kacyiru. Ahubwo wajya no kugerayo undi yaruhutse kuko ni kilometero zitanagera no kurenye rwose. Muzabigenzura munamenya ko Uburusiya buri ari igitangaza ku buryo utanasobanurira abandi mu buryo bworoshye, kuko buri hari ubutaka Uburusiya bufite hagati mu mugabane w'Uburayi. N'ubutaka bunini bwitwa Kaliningrad, ubutaka bungana na kilometero kare 223, bukaba buri kure cyane y'Uburusiya kuko kugira ngo ujye Kaliningrad uvuye mu Burusiya tuzi bisaba kurenganya igihugu cya Ukraine ugakomeza muri Pologne, ahasigaye ukazamuka mu majyaruguru ukabona kugera Kaliningrad. Ibyo byanze wanyura muri Ukraine ukazamuka muri Belarus, ahasigaye ukanyura mu burengerazuba ukabona kugera ku butaka bwa Kaliningrad ho mu Burusiya. Iyo uri muri Kaliningrad rero ubukora ku nyanja Baltique, ibyo bigatuma uba witegeye umujyi wa Copenhagen wo muri Denmark.
Iyi nyanja ya Baltic kandi ikora ku duce nka Binz, Selin, Gogren, Koselow na Karlshagen, aho hose ni mu gihugu cy'Ubudage. Ako kanya mu majyaruguru y'ibice ukaburenganyije Copenhagen, ugahita ugera ahitwa Stockholm, murwa mukuru wa Sweden. Ibyo byose bikagusobanurira ko Kaliningrad ituma Uburusiya bukora ku bihugu bya Sweden, Denmark, Ubudage, Polonye, uburengerazuba bwa Belarus, Latvia na Estonia. Kandi mu busanzwe ibyo bihugu byose uretse Belarus nta na kimwe gisanzwe cyegereye Uburusiya. Uko Uburusiya bwakebye buriya butaka hagati ku mugabane w'Uburayi rero, kugezana n'ubu Abanyaburayi babuze uko babubambura. Iyi ariko n'indi nkuru yihariye yatenderwa ibirari mu kindi kiganiro. Gusa bikagusobanurira ko ubuhangange bw'Uburusiya bwihariye ukwabwo urebye byonyine kuri iyi ngingo yo kuba igihugu cyaba ari Kigali ku buryo gishobora kuba inzovu, ibindi byose bisigaye bikisanga ari ihene mu gihe byaba bihagaze ku murongo umwe. Kuba Uburusiya bungana butyo ntibyagendana n'ingano yabwo gusa, ahubwo wumvise n'umutungo kamere urunze munsi y'ibyo bitaka byose, wakwibaza icyo Imana yaduhoye. Icyo Imana yaduhoye, kuko mu bijyanye n'imitungo kamere Uburusiya ni igihugu gihagaze kireza gatuza kabyimbye cyane, kuko cyifite bimwe byihariye. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu mu 2024, ikigo Statista gikora ubucukumbuzi ku ngano y'ibintu bibarizwa munsi y'ubutaka cyameje ko Uburusiya kugeza ubu aricyo gihugu cya mbere ku mubumbe kiryamanye gaze nyinshi kurusha ibisigaye byose, ku buryo munsi y'ubutaka bw'Uburusiya harunze metero kibe triliyoni 47,800. Iyi ikaba imari y'agahebuzo, ahubwo mu kanya urumva irindi banga rirenze iri ku bya gaze y'Uburusiya. Uburusiya bufite indi mitungo nka peteroli ku buryo buza buri gihe mu myanya 5 ya mbere ku isi, kuko itunganya nibura toni zikabakaba 600,000 ku mwaka. Indi mitungo kamere Uburusiya bufite kurusha ibindi bihugu byinshi ni uranium, diama, zahabu, aluminium, palladium, titanium na magnesium, ugateranyaho imitungo kamere yihariye y'imbaho zidasanzwe ziva mu mashyamba manini bitangaje ku buryo nka Cheremkovsky, Lukomorie na Gagarin habarizwamo ibiti bivamo imbaho ziteye amabengeza. Ayo mashyamba kandi akabamo inyamaswa, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bituma amahundo n'amahumbezi bihuha mu Burusiya bwose. Aha tuavumenye ko ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100, muri izo zose miliyoni 12 zose ari amashyamba y'ingirakamaro, ku buryo yose gutyo yakusanyirije hamwe wasanga yikubye hafi kabiri ishyamba rinini ku isi ari ryo Amazone, ishashe ku buso bwa kilometero kare miliyoni 6,700. Kuri ibyo by'imitungo kamere ntimuze kunyibagiza kubabwira inkuru ntekereza ko mushobora kuba mutazi. Abayizi namwe mufata agacupa munakishyure. Dore uko bimeze. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka hari inkuru nabonye ivunaguye interamatsiko, nkomeza no gushakisha ibiyerekeye. Ibyo naje kubona biragatsindwa n'Imana. Hari ku itariki ya 25 z'ukwa mbere kwa 2024 ubwo igisata kabuhariwe gisobanura ibintu bigoranye kubyumva bise It's Complicated n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza. Kuri uwo munsi cyasohoye inkuru iri mu minota mike bise How Russia is taking control of the Arctic. Ukuntu Uburusiya buri kugenzura Arctic. Wigengesere wowe urabyumva. Babigize bati uyu ni Vladimir Putin mu karasisi ka Naval ko mu 2023 ikuzo ku gisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu mazi. Yari yajyanywe no kongera kwemeza no gushimangira intera ya politike nshya yo kugira Uburusiya igihangange mu by'amazi byose no kurinda inyungu z'igihugu ku kiguzi cyose byakenera. Imwe mu nyungu iruta izindi zose yitwa Arctic no kugenzura ubutunzi kamere bwose buri mu gice cya Arctic, ukagerekaho inyungu zindi z'amayeri yo kuhafata. Byahoze ari intumbero z'Uburusiya kuva kera, kandi Putin nawe ari muri uwo mujyo. Noneho wagambiriye gutuma Arctic iba inkingi ya mwamba yo gusubiza Uburusiya igitinyiro. Kuri ubu izo ntumbero ziri kuba impamo. Kugeza aho mureke tubanze dusobanure neza ahantu hitwa Arctic hatumye inzozi za Putin yarose ziri kuba impamo, zikaba nka zimwe wa muhungu wa Yakobo witwa Yosefu yasemuriye umwami wa Egiputa Farao zikamubana impamo. Ubundi Arctic cyangwa Arctic Circle ni ibice bibiri by'isi bidatuwe n'umuntu n'umwe. Ibi bice biherereye hagana ku nkondo y'isi ya ruguru n'iyepfo. Mwibuke ko isi iteye nk'umupira wa rugby. Hariya hejuru no hasi yaho niho hitwa Arctic Circle. Na ahantu harunze urubura ku buryo nko ku nkondo y'isi ya ruguru nta zuba rihagera. Kuri ubu butaka ibihugu byose byirengagije, akaba nta muntu n'umwe wigeze agirira amatsiko ibyaba bihaherereye uretse ibihugu bitatu ari byo Canada, Denmark n'Uburusiya. Ibi bihugu mu 2007 byahanganye bikomeye, buri cyose gisa n'igishaka kugenzura igice kinini cyaho, dore ko byose bihana imbibi n'inkondo y'isi ya ruguru. Byaje kurangira Uburusiya bukubise igitugu ibyo bihugu byose, kuko byaje no gusanga Abarusiya bo bari basanzwe barahageze kera, kandi muri politike zabo zo hambere bari barakoze imishinga yo gukoroniza biriya bice. Icyo gihe abatabizi bavugirije induru Abarusiya bavuga ko bakunda ibintu, bati n'ubutaka bwose mufite bungana n'isi yose, ariko mukajya kurwanira n'ibintu by'urubura bidafite icyo bizabamarira bidatuwe n'ibindi. Nyamara uko kwari ukwibeshya ku buryo bukomeye, ku buryo kuri ubu ibihugu byose bihekenya amenyo bigira biti iyo tubimenye. Umva iyi nkuru idasanzwe.
ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 kwa 2020 impuguke ku bijyanye n'imari zitabye mu butaka n'ahandi hose ku isi akaba n'umwe mu babwiye isi ibya hydrogen fuel. Iyi mu Rwanda umenya tutaramenya ko inakoreshwa mu gutwara imodoka n'imimaro y'ibirunze ku bice by'ikidaturwa bwana Julian Turner yatangarije isi yose ko buriya muri Arctic harunze gaze n'andi mavuta bifite agaciro ka tiriyoni 35 z'amadolari. Niko bimeze, tiriyoni 35 z'amadolari. Aha wibuke ko imari yose ya Kongo kuva ku byo bacukuye byose n'ibindi byose ubariyemo n'amashyamba byose hamwe bibarirwa agaciro ka tiriyoni 24, ariko muri Arctic harunze tiriyoni 35 mu gaciro ka gaze n'amavuta byonyine. Inyandiko ya Julian Turner wasanga ku rubuga rwa Offshore Technology yitwa The Cold Thaw Inside Russia's 300 billion Arctic Oil and Gas Investment yavuze ko mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 habura igihe gito ngo Uburusiya butere Ukraine bwabanje gushora ingengo y'imari ya miliyari 300 zose z'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi cyane, ariko inyungu yari yagiye kuzabyara hari undi muhanga urazidusobanurira mu kanya. Turner yavuze ko iby'Abarusiya bakoze muri Arctic biteye ubwoba kuko ngo bacometseyo ibitembo bifite uburebure bwa kilometero 800 byo gukogota ahantu hose babonye amavuta na gaze. Yamije ko muri ziriya miliyari 300 bubatse mu butita bwo muri Arctic imijyi mishya 15 yo gutuzamo abakozi bazajya bakora mu mishinga idasanzwe Uburusiya bwahatangije. Si byo gusa, Abarusiya ngo bahubatse n'ibibuga by'indege bibiri ariko bimwe binini cyane. Byonyine kwiyumvisha ko hari umuntu wabasha kumara n'umunota umwe kuri Arctic biracyari inzozi mbi ku bihugu byinshi, nyamara Abarusiya bo bahagize mu rugo. Abarusiya bakimara kuvumbura imari hari n'amayeri yo kuyivoma biturije naho bakangaranya, dore ko nta na nyirayo yari isanzwe baruyeho cyangwa ngo bafite icyangombwa cy'ubutaka, batangiye gutekereza uburyo bwo gufata ibyo bice byose bakabyandika mu ndangamuntu y'Uburusiya. Niko bimeze da. Tariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 kwa 2020 isi yose yabonye ibaruwa yo gushimangira no guhamiriza abayituye ko Uburusiya buri kubamenyesha ko ibice bya Arctic babitanzeho umugabo ko aribo bari kubigenzura, ndetse bagaragaza n'imishinga yabo yose kugeza mu 2035 izahakorerwa. Ni inyandiko ndende ushatse nawe washaka kuko yitwa Strategy of Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period 2035. Muri iyi nyandiko bemeje ko kurinda imbago z'abiya bice cyane cyane ahantu Abarusiya bashinze imihati ngo bigiye mu nshingano z'ibanze z'igisirikare cy'Uburusiya. Ibindi bihugu byahise bitangira guhunahunayo, ariko n'ubundi Uburusiya byemezwa ko ari bwo bwonyine bufite ubushobozi bwo gusandaza urubura ruharunze bakinjira munsi, ahasigaye bagapfupfunuramo imari zirimo gaze, amabuye y'agaciro n'amavuta. Ibi babikoze mu myaka myinshi, abandi bantu bose basigaye bataramenya haba abagabo bari kuvoma ubutunzi bwanatumye urutugu rwabo rukura, kuri ubu rukaba rusumba ijosi. Ibyo kuba Abarusiya barahise babyimba ku mugani wa wundi wagize ati umaze kubyimba, bakanabirenzaho kuvuga ko bateye Ukraine batitaye ku duhano tw'amabwabwa ngo bashyiriweho nabo mu burengerazuba, byemezwa ko byatewe n'imari bari kwivomera umufiririzo muri Arctic. Umuntu wabikumvisha neza yitwa Dr. Nazlin Medieva. Uyu ubumenyi afite ku bijyanye n'iby'isi ikoresha by'imbaraga nka gaze, amavuta na peterole burihariye ukwabwo, kuko impamyabumenyi y'ikirenga PhD yabyo yayisohokanye muri kaminuza ya Oxford. Uyu ni wasobanuriye neza isi yose ukuntu Abarusiya bari kwikirira n'imari bari kwitoragurira ku buntu kandi bonyine muri Arctic. Mu ntangiriro ya 2021 yemereye isi yose ko agiye gusohora inyandiko 21 ziri mu kuri kose ko burya Abarusiya bihugikanye imari yo muri kariya gace. Tariki ya 25 z'ukwa 6 kwa 2021 yasohoye inyandiko ya mbere yise Strategy of Development of Arctic Zone of the Russian Federation and the Provision of National Security for the Period to 2035. Yabanje kuvuga ko mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka yandikiyemo inyandiko ngo Abarusiya bari batangije umushinga w'icyatwa bise MK21, aho ngo bohereje indege z'intambara ndetse baturikirizayo ibiturika mu buryo bwitwa torpedo shooting. Bari bamaze igihe barajyanyeho brigade y'abasirikare bise Arctic Brigade Soldiers. Uyu mujojoba bumenyi yabyemeje nk'uwabihagaze hejuru ko metero kibe tiriyoni 85 n'igice kimwe bigize urubura hejuru ya 80% bya gaze yose Uburusiya bwajyanye ku isoko ngo bwayicukuye muri Arctic Cycles. Ni mu gihe amavuta yose angana na toni miliyari 17 n'ibice 3 bajyanye ku isoko ngo ariho bazijaguye mu mahoro ntawe basigana nawe. Yanzu yavuga ko nta kabuza Abarusiya bamaze gushyira ingamba n'imbaraga mu kurinda biriya bice bavuga ko aribo bivumburiye imari ku buryo biri gutera ishyara abanzi babo banagerageje kera kwitoratozayo, ariko bagasanga hari imari hose Uburusiya bwarahabundaraye hejuru ndetse bwaranahashyize ibirwanisho birimo n'ibiturika byasandaza uwashaka wese kuyitambutsa batamuhaye icyangombwa cy'inzira cyo kuhanyura. Erega si nibyo byonyine kuko amaturufu Uburusiya bwarambika ku meza abandi bose bakamanjirirwa ni menshi kurusha uko ujya ubyumva. Nibyo kuko hari n'ikindi kintu igihugu cy'Uburusiya gitegekesha isi kandi wabyanga wabyemera, nabo mu burengerazuba barabyemeye. Bati yenda igisirikare, ikoranabuhanga n'ibindi twagereka, ariko ku ngingo yitwa ibiribwa
Abarusiya barunze mu mitiba n'ibyibo byabo aho ntawakoraho. Iki cyo kugishidikanyaho ni ukudashyira mu gaciro, kuko Uburusiya ni ikigega cy'isi mu buhinzi mu buryo amakuru atavuga uko ari. Ubanze wibuke ko Uburusiya bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100,000. Nurangiza ushyire mu bwonko bwawe ko 13% by'ubwo butaka bwose bukorerwaho ubuhinzi kandi bugezweho. Ibi ntabwo ari bya bindi byo kurundarunda ubutaka n'udufuni. Nuvuga ukoresheje ibiharuro ukabara 13% by'ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17,100,000, urasanga nibura ari ubuso bungana na kilometero kare miliyoni zirengaho gato 2,210. Neza bikajya kungana n'ubutaka bwose bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite miliyoni 2,340. Muribuka ko ibyo ngibyo ari ugufata u Rwanda ukarukuba inshuro zirenga 89. Kubera iyo mpamvu yonyine Uburusiya burihariye kuri iyi ngingo, kuko ku isi ya rurema kimwe mu bihingwa bikenerwa kurusha ibindi byose ni ingano. Ubisobanukirwe ko nibura mu kiringo cy'umwaka umwe 2023-2024 Uburusiya bumaze kweza ingano toni zikabakaba miliyoni 100, mu gihe bafite abaturage benda kungana n'izo ngano miliyoni 144. Ubwo buri muturage yarya miliyoni imwe baramutse bangana na miliyoni 100. Ubundi Uburusiya bwejeje toni miliyoni 134, ariko bufite abaturage bagiye gukabakaba miliyari n'igice. Ubuhinde bukaba bwa kabiri bwejeje ingano toni miliyoni 109, ariko nabwo bukagira abantu basaguka miliyari n'igice. Mu bisobanuro byumvikana ni nko kuba ufite umuryango w'abantu 10 ukeza ibijumba 8, nawe ufite w'abantu 2 akeza ibijumba 7. Bisobanuye ko uwo wanyuma azasagura byinshi cyane. Uburusiya rero mu byo buhinga byose birimo ingano, ibishyimbo, sayiri, umuceri n'ibindi byose barabyeza bakabirya, ahasigaye babihaga bakaba banavungurira amahanga nayo akabarundira ibifaranga byinshi ariko pe. Ibi bivuze iki rero muri politike y'isi? Ubundi ukuyeho ibi bintu bya business, serivisi, ikoranabuhanga, science n'utundi abantu bagiye bapfundikanya nk'amayeri yo kugira ngo babeho neza, nakumenyesha ko nta kintu n'ikirudori gishobora kuza imbere y'ubuhinzi. Abariho n'abazabaho bose ubuzima bwabo buzashingira ku buhinzi, kuko igihumeka cyose gikenera kugira icyo gishyira mu nda, ibiribwa, kugira ngo kibeho. Niba rero hafi igice kinini cy'ingano, sayiri, ibishyimbo n'ibindi by'ingenzi mu buzima bw'Abanyaziya, Abanyaburayi, utibagiwe natwe Abanyafurika bipfumbaswe n'Abarusiya, murumva ijambo bafite mu buzima bw'isi ku buryo kubikananshuraho no kubarakaza bisa na bya bindi byo kureba ibyangombwa bya papa wawe gitsure, ubwo ukaba ushaka kutamenya ko ikiguhatse ari ibiribwa. Iyi ngingo kandi Abarusiya bayigize iturufu yekenya izindi, dore ko mu bihano byose bafatiwe nyine birenga 16,000, icyabatabaye ari uko bagerageje gufata intara zose z'uburasirazuba bwa Ukraine, Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Ibi bahise babijyanana n'umugezi wa Dnipro ukorerwaho ubuhinzi muri iki gihugu, bavuga ko cyabaye umwana w'igihararumbo ushaka kugendana n'abanywarumogi, abagizi ba nabi, noneho akarenzaho no gushaka kubazana mu murongo kugira ngo hato bazasahure cyangwa batere gatarina mu rugo. Kugenzura turiya duce twa Ukraine byatumye Abarusiya babasha kugenzura urujya n'uruza rw'ubuhinzi bw'ingano zavaga muri Ukraine, dore ko nayo yeza nyinshi zijya mu Burayi wateranyeho n'izavaga mu Burusiya bigasubira Iwandabaga. Abarusiya tayari bari bamaze kwereka bazamuraga intugu ku mwana udahanuza yica inyoni idakozwa mu kanwa. Sinzi niba mukibyibuka, ariko bamaze kubibona ko aho bukera Abarusiya barabicisha inzara, umuryango w'abibumbye, ubumwe bw'Uburayi ku bufatanye na Turkiya n'indi miryango mpuzamahanga basabye Abarusiya kwihangana ibyo guhagarika ibiribwa byo ntibabibare mu byo bafatamo ibihano. Icyo gihe Uburusiya bwabasabye gusinya amasezerano bwagizemo inyungu zikomeye zo gukomeza kugenzura ibiribwa ku isi yose. Aya masezerano yasinyiwe Istanbul muri Turkiya ku itariki ya 22 z'ukwa karindwi kwa 2022, yitwa Black Sea Grain Initiative. Uze kuyashaka urebe ukuntu Uburusiya bwayakoresheje bukicara ku gakanu kabo mu burengerazuba mu ibanga ryakomeje gutuma ubukungu bwabo busagamba, kuko bemereye ibiribwa kumanuka mu mugezi wa Dnipro, ibindi bikava mu Burusiya hagati bigahurizwa mu nyanja y'umukara bigakwirakwizwa ku isi yose, dore ko iyi nyanja ifatwa nk'umuryango w'imbere mu bucuruzi bw'isi, cyane cyane ibiribwa. Kuba afite ubwonko bwibuka vuba, muribuka ko i St Petersburg ku itariki ya 27 na 28 z'ukwezi kwa karindwi kwa 2023, ubwo habaga inama yahuje Putin n'abaperezida ba Afurika, atatinye kubabwira ko rwose bitewe n'ibyo beza bakaba banabimena, ngo agiye gufata ibiribwa akihera ibihugu bimwe bya Afurika ku buntu, abandi ku giciro cyegereye ubusa. Icyo gihe yagize ati, igihugu cyacu gifite ubushobozi bwo gusimbuza ingano zavaga muri Ukraine, kikabikora mu buryo bubiri, burimo kuzitanga mu buryo bw'ubucuruzi n'ubundi bwo kuzitanga nk'imfashanyo y'ubuntu ku bihugu bikennye muri Afurika. Ubu rero turi gutegura guca agahigo k'umusaruro mwinshi muri uyu mwaka. Niyo mpamvu tugiye kuba twiteguye mu mezi 3 cyangwa 4, maze tugatanga hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 50 ku bihugu bya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea. Mubyumve neza, tuzabibaha ku buntu.
Ibi yabivuze nyuma yo gutangaza ko abayahagaritse mu gihe gito Black Sea Grain Initiative yaragambiriye guhagarika ibiribwa byanyuraga mu nyanja ya Mediterane bigana mu Burayi. Ibyo nibyo byatumye ibihugu byinshi birenga kuri bya bihano babafatiye batangira kugura n'abarusiya imari zabo, ariko bakazigura bavuga ko ari mu buryo bw'amagendo badashaka ku isi bimenya ko basebye. Ibyo abarusiya barabigenzuye neza maze nabo buriza ibiciro bya bintu twatangiriyeho. Colonel Douglas Abbott McGregor atubwira ukuntu ibicuruzwa byose by'Uburusiya byakomeje kugera ahariho hose ku isi kandi ku giciro kiri hejuru, bigatuma amakofi y'abarusiya byimba bikabije mu gihe abandi bari mu ibihano ahubwo mu bujiji batazi ko aribo bari mu bihano binakomeye cyane binarimo no gusahurwa amafaranga. Ibyo kandi bakabikora abarusiya bemye kuko basanzwe bafite n'indi turufu ihahamura uwo ari we wese. Kuva mu bihe byose n'ubuhangange bwose uhereye ku bami nka Kane wa Mongolia, Alexander the Great w'Ubugereki, Charlemagne na za Roma ntagatifu, Cyrus the Great n'Ubuperesi, Napoleon Bonaparte w'Ubufaransa na ba Rwabugiri b'u Rwanda, abo bose imbaraga n'ubuhangange no kugenzura abandi icyita rusange ni igisirikare. Ni igisirikare kibyiga abasigaye bose ku buryo buri wese ahitamo kukumviraho kwiteza umujinya wawe kujyana mu rwambariro ngo mugigagurane, kuko abazi neza ko igisubizo biri butange cyabamo no kuhamugarira cyangwa kuhaburira amagara. Iby'igisirikare cy'abarusiya n'imbaraga zacyo nabyo biri mu bituma isi yose bahahamuka, ndetse igitekerezo cyabo kikandikishwa inyuguti nkuru. Iki gisirikare n'imbaraga zacyo ni nacyo cyatumye Uburusiya buhabwa ijambo ry'imbere mu iteraniro ry'ibihugu byose. Ni ijambo ryitwa veto, aho batanu baryihariye ari Uburusiya, Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa n'Ubwongereza. Nibo baryihariye, ariko Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza bose babarurirwa mu gatebo kamwe kitwa OTAN, kandi ntibifuza kubana n'Abarusiya mu gihe Ubushinwa bwo bwagejejwemo n'imbaraga z'ubukire n'ubushabitsi bwabwo. Abarusiya rero nta kindi cyabicaje kuri iyo ntebe kitarimo kuba bizwi n'isi yose ko ibitwaro kirimbuzi bahishe mu bigega byabo bisumba iby'abandi bose, ku buryo nko gukubita ijisho icyitwa SS-18 Saturn cyangwa R-36M byonyine ingano yacyo igutera ubwoba kitarasandara ngo imitingito, imiraba n'ibishashishashi binyuranyuranemo. Ubundi igisirikare cy'Uburusiya ubuhangange bwose bwacyo no gukangaranya isi bishingiye ku bintu bine. Icya mbere ni umubare w'abasirikare n'imbaraga cyangwa amatsinda yihariye. Uburusiya bufite umubare w'abasirikare barenga 3.5 miliyoni. Aba bagabanyije mu matsinda menshi, ariko harimo akomeye bimwe binatuma nta na hamwe barabona ko bikenewe ko abandi basirikare byananiranye, noneho ngo ayo matsinda yihariye aba ari yakenewe. Abarusiya bafite itsinda karabutaka abasirikare bose bifuza kutazigera basakirana naryo kubera ibibavugwaho, bitwa Spetsnaz. Aba bateye ukwabo kandi ntibarakandagiza ikirenge mu ntambara ya Ukraine, kuko kugezana n'ubu igihugu cy'Uburusiya cyemeza ko iri kuba hagati yacyo na Ukraine atari intambara, ngo n'ibikorwa bya gisirikare byo gushyira ku murongo ibitagenda neza mu marembo yabo. Murabyibuka ko batangira babyitaga special operations. Ubwo ngo umunsi batangije intambara bazabimenyesha isi ibimenye inibonere neza uko Abarusiya barwana. Muri Spetsnaz habarizwamo irindi tsinda rya kabutindi kurushaho ribarizwamo abasirikare hagati ya 250 na 300. Ni itsinda Spetsgrupa A. Iri ryahimbwa nabo mu burengerazuba Alpha Group. Iri ryo rirahambaye ukwaryo ku buryo gusimbuza umusirikare umwe cyangwa kwinjiza umwe muri Alpha Group bifatwa nk'igikorwa gihambaye cya gisirikare mu kivugo Poediti Ivernotsia, bisemurwa nka win and return. Bishatse kuvuga ko ari ukugenda ukarwana ugatsinda ukanagaruka, kandi mu gisobanuro nk'icyo niko bakora. Bakagira rero babyara babo bitwa Viempel, Colonel Vladimir Nanaboahen ubayobora, byemezwa ko ajya yirarira ko umunsi za aliens ibivejuru ngo byatekereje gutera isi ngo bagomba kuzatoranya abasirikare be akaba ari bo bajya guhangana nazo. Nubwo ibyo byabamo kwirarira, ariko ibyo kuba baba aba Viempel ntibishidikanywaho. Ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya bigirwa ibihambaye ku isi kubera ubushongore n'ubukaka mu butasi bwabo bwihariye ukundi. Buri gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze za Amerika bahora bataka ko Abarusiya babibye amakuru ku butasi bwabo bwabahinduriye politike, no kugeza ubwo bemeje nta pfunwe ko Abarusiya aribo bimitse Perezida Donald Trump mu 2017. Ubutasi bw'Uburusiya bukora ku kigero cyihariye ku buryo ikoranabuhanga ryabo barihisha no mu Kirusiya cyabo kitumvwa na benshi, ukongeraho ubushobozi n'ubuhanga bwo kwinjira mu mabanga y'abandi batasi, ku buryo Abarusiya buriya bakunda gutata abandi batasi amakuru bagezeho nabo bakaba bayibitseho mbere y'uko hari icyo ba nyirayo bayakoresha. Imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya kandi zishingira no ku miterere y'igihugu cy'Uburusiya gikunda kugira ubukonje bukabije n'urubura rukomeye, ku buryo intambara z'imbona nkubone kumwe igihugu gishobora gutera ikindi birazwi ko udashobora gutera Abarusiya ku butaka bwabo mu buryo ubwo ari bwo bwose ngo uzabatsinde. Ntabwo mbeshya amateka arabizi, kuko ibyo bakoreye Napoleon Bonaparte mu gitero cyiswe Moscow Campaign mu 1812 bizahora byibukwa ko ari bo igisirikare cy'Abarusiya cyatsinze kikanahagarika uyu mwami w'amarere w'Abafaransa wari waranafasha abanyaburayi akabahirikira munsi y'ibirato bye, kugeza ubwo Abarusiya bamubaje igituma batinyuka.
Ibi Abarusiya ntibabihagarikiye aho, kuko ahubwo igisirikare cyabo birazwi ko aricyo cyabashije gushyira akadomo ku mashagaga n'urugomo. Uwitwa Kaporal Adolf Hitler w'Abadage yari yadukanye akanakubura Uburayi bwose kugeza byibeshyeho, akiyahura ku Barusiya bitiranya n'abanyaburayi bene wabo yari arimo atsinda umufiririzo. Abarusiya rero basubiyemo neza ibyo bakoreye Napoleon, bafata ingabo z'uwo mukaporari Hitler bazikiniraho ubufindo. Nawe yicuza icyatumye yendereza Joseph Stalin w'Abarusiya, ku buryo abanyamerika basaga naho bagize ubwoba bwo kwishora kuri Hitler babonye Abarusiya bamutsinze, bemera kubiyungaho ngo bamurwanye. Mu yandi magambo, kuva hambere kugeza nanone Uburusiya n'igisirikare cyabwo bwakomeje kuba ishyanga ritisukirwa, kugeza naho baremye uruhugu bise ubumwe bw'Abasoviyete bwakusanyirizaga hamwe ubutaka bwa kilometero kare miliyoni 22,400. Ngaho rero ko bakomeye kuki badatsinda igihugu cya Ukraine. Aha rero kubacungira hafi bya politike y'isi, iyo witegereje intambara ya Ukraine uyisangamo imibare ya politike kurusha imibare y'intambara no kurwana byo gutsinda no kumanika kw'igice kimwe, kuko n'ubundi ari ukurwana intambara itari kubera hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo ari ukutumvikana hagati ya OTAN n'Uburusiya. Niba rero umugambi w'Uburusiya ari uguhagarika OTAN kwinjira mu mbibi zabwo ndetse ikamanyura ibice yari ikeneye kuri Ukraine, asigaye kuri ubikiriho ni intambara za diplomasi, politike mpuzamahanga n'ibindi birwanirwa hirya y'imbunda. Ahubwo niyo mpamvu wumva ntawe ukibigarukaho nk'ingingo ishamaje ku isi, kuko ibyabaye byarabaye, kuri ubu hasigaye guhangana byoroshye no gucungana ku jisho ngo uzanegekara mbere azemera ibyo mugenzi we amusaba. Kandi biranagaragara ko abanya-Ukraine bamaze kwahagira, mu gihe abo mu burengerazuba bumvaga ko Abarusiya bazageraho ubukungu bukagwa bakabura icyo gushora mu rugamba, ahasigaye bakabivamo ibintu bitagenze uko byari byitezwe kubera impamvu twatambutseho no kuba Abarusiya batajya banacika intege mu kugera ku duhigo tubagoye. Rwose bari Abarusiya mubona uretse kuba mu gihugu cyabo Kigali, nabo ubwabo ni bagari kuva mu bwonko kugeza ku mubiri, kuko bihariye uduhigo tudasanzwe. Icyambere, Abarusiya nibo bantu ba mbere babashije kwinjira mu isanzure. Hari ku itariki ya 3 z'ukwa 11 mu 1957 ubwo Abarusiya boherezaga ikiremwa cya mbere mu isanzure. Iyo yari imbwa yitwa Laika yayobowe mu cyogajuru bise Sputnik 2. Icyo gihe isi yose yakubiswe n'inkuba, cyane bakeba babo b'Abanyamerika bari mu ihangana nabo ryo gutanguranwa kugera mu isanzure. Abarusiya banikiriye cyane Abanyamerika ku itariki ya 12 z'ukwa 4 mu 1961, pilote Yuri Alexeyevich Gagarin yinjira mu cyogajuru Vostok 1, maze umuntu wa mbere ugeze mu isanzure kiba igitego gikomeye. Bongeye no kubabaza Abanyamerika mu gihe bari bataramenya ijambo banga ryo kohereza igihumeka mu isanzure, boherezayo n'umugore ku itariki ya 16 z'ukwa 6 mu 1963, Madame Valentina Tereshkova ajyanwa mu isanzure kugira ngo Abarusiya bari mu ntambara y'ubutita n'Abanyamerika babishongoreho, babereka ko n'abagore babo bari gutembera mu isanzure mu gihe NASA ikiri kuzunguza agashirira ishakisha inzira yo kubisubiramo. Abarusiya rero ntunabitiranye mu bijyanye na siyanse, kuko bizwi ko ubutabire, chemistry cyangwa shimi, isi bukesha Umurusiya Mikhail Lomonosov, ahubwo abazi igipapuro kimeze nk'ikarita iyobora abahanga mu by'ubutabire, tableau périodique niko nize bayita, cyakozwe n'umunyabutabire w'Umurusiya Bwana Dmitry Ivanovich Mendeleev. Abafite ubumenyi rusange bose bazi neza ko umuntu wa mbere wavumbuye itara iri ry'amashanyarazi ngo ni Thomas Edison. Nyamara uyu ntiyarivumbuye, ahubwo bizwi neza ko yasubiyemo ubugenge bwa Humphrey Davy warivumbuye mu 1802. Icyo Edison yakoze ni ukurisubiramo, akariha izina, agatanga n'uburyo rusange bwo kurikora ku bandi, akabyandika mu bitabo, nuko bikamwitirirwa gutyo kimwe n'ibindi byinshi abenshi bagiye biyitirira ibihangano bitari ibyabo. Ibi ni nako byagenze ku bavumbuye indege biswa Abanyamerika b'abavandimwe biyise Wright Brothers. Nyamara uzashakisha amakuru y'Umurusiya Alexander Fedorovich Mozyask, aho tuwavumenye ko Abarusiya bavumbuye ibintu byinshi, ariko kuko badakunda kwiyamamaza no kuvuga menshi ku karubanda nk'uko andi mashyanga bigira inzira y'ubucuruzi, byagiye birangira babuze ibihangano byabo n'amateka arabasisibiranye. Ibyo uzanabibona no kuri perezida wabo Bwana Vladimir Putin, nawe barwa nk'ikindi kirango n'ikimenyetso mu buhangange n'igitinyiro cy'Uburusiya. Nawe kumwumva avuga bya buri kanya nk'uko abandi ba perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babigira, ikibaye cyose akirukira imbere y'amaso ya kamera ngo arasobanura uko byagenze nuko bimeze n'ibindi. Ibyo siko bigenda ku Barusiya. Ni ukuvuga mu gihe hari icyo avuga, ahubwo kazamubona mu kazi nko kugurutsa indege z'intambara, gusuzuma ibikoresho bya gisirikare, gutangiza imishinga ya siyanse n'ikoranabuhanga, gukomeza no ku bindi byatumye kuva agiye ku butegetsi ahinga mu 2000 kugeza ubu Uburusiya bwaravuye ku kuba igihugu cyacira nikubite kikaba igihugu kivuga amahanga agatega amatwi, cyarakara ubwoba bugataha benshi kubera nyine impamvu zose twavuze zituma igihugu cy'Uburusiya kiba igihugu cyihariye. Nta kubishidikanyaho igihugu cy'Uburusiya ni igihugu cyihariye byo kubarizwa mu cyiciro cyonyine ku mubumbe. Kirihariye kuko mu mateka yacyo nta muntu n'umwe wigeze agitugarika ngo agikoronize nk'uko ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde yewe n'Ubudage n'Ubufaransa byose byirirwa birwanira ishema n'Abarusiya mu bihe bitandukanye byagiye biba munsi y'ibirenge by'abandi bantu. Ariko Abarusiya no mu gihe abandi bakoroni babitekereje bamaze no gufata ahasigaye hose, bo bagiye bashyira iherezo ku marere n'agasomborotso kabo.
impamvu nuko n'ubundi inyoko na kamere yabo ni abantu bihariye bidasanzwe mu mitekerereze n'imigirire, kuko icyo biyemeje kugeraho cyose kutakigeraho biri hafi yo kudashoboka, ahubwo bakavuga amagambo make bakagira ibikubara n'imbaraga zituma muri rusange ubu bihariye muri byinshi, kuva ku gisirikare gihebuje, ikoranabuhanga rijegeza n'abavuga ko ari bo ba mbere muri ryo, ubuhinzi butuma babyimba byo kuba munagiye mu by'imitsi umwe kuri umwe bakugaragura, uretse ko icyo kitaba igitekerezo kiza kuri benshi, dore ko ngo nazavuduka bagotomera nk'abanywa amazi, abandi bagaba intama imwe iyo muyigerageje njya numva ngo ibakururira imperuka. Imitungo kamere bahunitse kugeza no kuyikura ahandi nko muri Arctic Cycles, abandi bose batashobora kuba ba mbere mu kugenzura isanzure n'ibiyirimo, ubutaka n'ibikorwa remezo bibushinzeho nk'umuhanda muremure wa gari ya moshi ukaba munini kurusha iyindi baho, kuko Trans-Siberian kuwurangiza bisaba amasaha 152 n'iminota 27 ugendera ku muvuduko utubutse, ukongera ko Uburusiya ari igihugu kigaramye ku butaka bukora hafi ariho hose ku isi, ku buryo byako kanya buhana imbibi n'ibihugu 14 kikabasha kuba cyagera hari hose ku isi kitarenze imipaka yacyo. Ibyo rero ukabigerekaho perezida wabo ufatwa nk'umunyagitinyiro nawe ubwe utajya ushidikanya gukabiriza n'abandi bagenzi be, kuzumva yenda atabyumva neza yazahina amapantaro n'amakaruvate n'amakoti akagenda bagahurira mu rwambaro rumwe kuri umwe, umugabo ku mugabo, indwanyi ku yindi, ahasigaye ngo uretse kumwereka uko intama zambarwa akamwereka ko Uburusiya kuva ku ino kugera ku musatsi ari igihugu cya mbere mu bikenerwa kurusha ibindi byose ku isi, amafu, amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.